Nek nanaso tangetaj dema Jesus katetage rage. Bakasu amarubek muk pra mangerit ka Magalili. Amarari mini rogarit disagale ka sangis na mangerit ka Majudia. Ingun na Majuda ka nanae disagale ra naniaga iwaribega. So jirogarit igoros na magabalam korgomni iwa Majuda ka na ratugunan na matmaski wa mamamayirbam amamengot dosama Jesus alitpek tawar na ka rogortia. Oki wanyayat nalit besaya Majudia. Iwa yara ya marubek karara iratit na sorangi diwarilu orangat niya malat inyatu alat nangat. Ingon nakako ang aruka karakni inaniya iwa marubek ta dramalat di ka dram ngaip siya nga nayalat. Dap nguna niya dram nyatu alat nirong dik dema mariwasa nyi oranas baba marubek mwe. Amarari mini ialit pek tamraman seram garogorit dingun nagagi ra di ka kurat nanat naka. Bangarogorit dema Jesus kawarnara rogortia. Kuobalam dia ska kurak membernam. Dawaingan dia magawalap moy di mermerses geaman sap. Amarubek nawara maibet ki dia kumamber iwa mabu daronangan. Dawa mabu daronango diungunang usameng sewara ira toalat na mawirong. Rit di bangdet saya ma Jerusalem sebiyay amat meski. Ndap ngo dia ska kungunam betsay. Inguna gugulam dia ska kurak membernam. Banganaso tangatayayenge dakalega Magalili. Nitnaso togorit isa alitpek tamet suamat meski dinakas kamet nasararasay. So digaku katet damaruwe karasagong dap kengip nas. Bangarogorit iwamat meski damajuda ka na aranarer tarit nyam naniyaga dap tisnan betortia. Ngulu ya maruwa ngakweni? Dap togorit pamat meski mankuro wa magulan na marubek. Diveres damayenge beritek dasit nani sama Jesus. I arani riwar tortia. Ga di amamarga amaruga. Dabarani riwar tortia. Kaku nakadram kay rasta marubek. So jika kong nabrara kamaraman masira togorit. Mankuro wa marubek moit ingunarit len yara ya Majuda ka na. Ma Jesus kasu amarubek pamansas pamgi amamorgi. Nek ngarogorit isamani yaya yamat meski mamer denagas ma Jesus kamet besawa mansas pamgi amamorgi baganasang igasu amarubek. Ba amajuda kana digarak metana warisu derisnan betortia. Ngulu rakia maruwa karak ni gakwara marisu amamornget disamaniat bamadram amamornget. Dema Jesus kamuwet igawarnara rogortia. Rangatik gurisu digokia kunget na gemgo. Dap ngeden na geyay kerak isa karak nango. Ngait banga awung gerak ni inaniaga iwakalualat pada mga muwas na nga ka. Di mamerwiyakit iwakalu mamer. Ingarangatik gurisu di ngeden na ge mga muwa uraw kinget na gemgo. Ngunayay kerak igataman na warakorot marik. Digatualat torik. Iwayu amarubek tit kuderir sa game ka. Dabyay krak igatualat na niya mauderir. Wasage yakay krak igarak na ka. Di sakataman na mengiki. Baka kwa nga irasini sa baraka. Sama Moses kawon ngan da mga muga murik. So di akong na barangan di katet paramot. Ngulum niyek bangani siwut iwang niwengo. Bangarogorit tamagulingi na marubek tamubot praga rogortia. Ainge dia mayus ka emet ni. Ngulu ge siguri wakabenge. Dema Jesus kamuwet igawarnara rogortia. So nga mualat na masigengar amalat amanangis nget. Dengan mue digerak matngan na barangat. Nikunan dapat mga muga murik na gema Moses. Iwarnangan iwa nganindik. Angan seligigleng bayi rogortik. Iwa barama sabat. Dengan dram nganinday amarayam ka asligige. So jinak yang ria mamurik. Tiga kunget na gema Moses. Dap nget na giangan mamakana. Ngaj bangarorik. Ibara masabat. Tigo kimamariwa. Idi ya mariam ka asli ge baram mangamuga murik na gema Moses. Tungulum niyet. Banganir horngo inguna sangamumres pra maruga asli ge moya bara masabat. Kaliang datndom ne baram yani kergani ya marigini geman. Dap kinak mamariwa ngadatndom ne na marik nget na mamatndom ne.